Dobrý deň, priatelia. Dnes budeme utekať z Baltieho školy. Vidíte to? Vidíte to, priatelia? Dobre. Pôjdeme story mode. Hej, kiss. Dobre. Čau. Dobre. Ďakujem. 21. Obama. Barack. Donald. Dobre. Kde? Vidí nás. Pôjdeme za Walter Whiteom. Chceme si kúpiť metastavu. Daj... Áno. Ďakujem. Dobre, zober si Glock. Ej, ha! Nie! O, volá mi pes! Volá mi pes! You know, I changed my mind. Kill yourself. Mr. Beat! Mr. Beat! Mr. Beast! Daj mi svoje peniaze. Daj mi peniaze, Mr. Beat. Daj mi pokoj! Musí sa vysrať! Congratulations. Ty debil! Dobre. Tu sme už boli. Zoberieme mu kreditnú kartu. Dobre. Baldi je mŕtvý. O nie! Dobre. Skončili sme, kamaráti! Trme automat. Dajte mi tú sodu modrú. Nie! 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 Preč! 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 Musím srať! Mr. Beast! Mr. Beast! Nie! 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 Kde je? Baldi! Skočil som! Nie! 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 Dobre. Boli sme dobrí priatelia. Hej, kiss! Dovidenia, priatelia, my sme to vyhrali.